Ikibazo kiri kwibaza kurusha ibindi ni kimwe. Ese uyu munsi amato y'Ubushinwa ashatse gutambuka mu muhuro wa Hormuz byagenda gute? Impamvu kiri kwibazwa ni icyemezo cy'ubutegetsi bwa Donald Trump cyo gufunga ikigobe cy'Abarabu cyamaze gushyirwa mu bikorwa kuva mu masaha ya nyuma ya saa sita kuri uyu wa mbere tariki 13 z'ukwezi kwa kane. Nta bwato cyangwa indege byemerewe kuva no kujya mu byambu bya Iran muri iyi nyanja. Abategetsi batandukanye ku isi bahise babyamagana, barimo n'abafatanyabikorwa bakomeye nk'Ubwongereza n'Ubufaransa. Umuryango w'Abibumbye nabo umaze gutangaza ko nta gihugu cyemerewe gufunga inzira mpuzamahanga y'amazi. Ubinyujije mu ishami rya ONU rishinzwe ingendo zo mu mazi mpuzamahanga washyize hanze itangazo. Bose baribaza igikurikira. Ibyo ariko ntabwo bikanga Donald Trump. Ubu tuvugana amato yose abujijwe guca mu kigobe cy'Abarabu, ku byambu bya Iran no mu nyanja ya Oman, akarere kanini karimo n'inzira ya Hormuz. Ubwato rutura bw'intambara bwa Amerika bwitwa USS Abraham Lincoln n'ubundi bwikoreye indege karabutaka n'abasirikare ibihumbi nibwo bugiye kujya bwica bukanakiza. Amategeko mpuzamahanga ashobora kwemeza ingamba za Trump, ariko hari ibyo Amerika igomba kubanza kubahiriza. Muri ibyo harimo ingabo n'ibikoresho bihagije, kandi ntabyo Amerika ifite muri aya mazi. Uko niko Trump yitabaje abafatanyabikorwa bo muri OTAN, ariko hafi ya bose bamutera utwatsi. Ubwongereza bwahise butangaza ko hari inama idasanzwe igiye guhuza ibihugu 40 bikomeye mu Burayi ndetse n'ahandi ku isi. Barambiwe ubushotoranyi bwa Trump, umusaza wumva ko ibintu byose bikemurwa mu nzira ya gisirikare. Iyi nama irabiyobowe n'Ubwongereza n'Ubufaransa. Ni inama ishobora gufasha Iran nubwo abanyaburayi atari byo bagamije. Reka tuguhe ikaze. Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Keir Starmer yavuze ko igihugu cye kitazashyikira icyemezo cyo gufunga inzira y'amazi ya Hormuz nyuma y'ubusabe bwa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump, icyemezo cyanenzwe n'abandi bafatanyabikorwa ba Amerika. Kuri uyu wa mbere Starmer yabwiye radiyo ya BBC ko badashyigikiye icyo gikorwa, anongera ko Ubwongereza butazinjizwa mu ntambara Amerika na Israel barwanyamo Iran. Yavuze ko ari ingenzi cyane ko uwo muyoboro wakongera gufungurwa. Mu bihe by'amahoro, hafi 20% bya peteroli ikoreshwa ku isi yose inyura muri iyo nzira y'amazi ihuza ikigobe cy'Abaperse n'inyanja y'Ubuhinde. Yavuze ko kubwe ikintu cy'ingenzi cyane ari uko uwo muyoboro wakongera gufungurwa neza kandi ku buryo busesuye. Yavuze ko iyo ngingo ariyo bashyizemo imbaraga cyane mu byumweru bishize, kandi ko bazakomeza kubikora. Umunyamakuru wa Al Jazeera Rory Chalands ukorera i Londres yavuze ko Starmer yakomeje kugendera ku murongo woroshye kandi yitonze, agaragaza ko Ubwongereza butazinjira mu makimbirane, ariko akirinda kunenga Trump ku mugaragaro. Yirinze kumunenga ku byemezo yafashe kuri iyi ntambara. Kuva intambara yatangira, ingendo z'amato zinyura muri uwo muyoboro zagabanutse cyane. Iran yemereraga amato make kunyuramo, cyane cyane yo mu bihugu bifitanye umubano mwiza nayo nk'Ubushinwa. Starmer yatangaje ko yitandukanye na Trump ubwo ingabo za Amerika zari zimaze kuvuga ko zizatangira gufunga ingendo zose z'amato zinjira cyangwa zisohoka ku byambu bya Iran guhera ku wa mbere saa 8 z'amanywa ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ubwo ni saa 10 ku isaha ya Kigali. Ubuyobozi bukuru bw'ingabo za Amerika bwavuze ko icyemezo cyo gufunga iyi nzira kizashyirwa mu bikorwa ku buryo bungana ku mato yose ayo mu bihugu byose yinjira cyangwa upfa ku byambu bya Iran no ku nkengero zayo. Ibyambu birebwa n'izi ngamba za Iran ni ibyambu byose biri ku mazi yo mu kigobe cya Arabia no mu kigobe cya Oman. Icyakora ntabwo ingabo za Amerika zizabangamira amato anyura muri iyi nzira cyangwa ajya ava ku byambu bitari ibya Iran. Mu butumwa burebure banyujije ku mbuga nkoranyambaga ku cyumweru, Trump n'abamukorera bari bavuze ko intambwe ya mbere bagomba gutera ari ugukuraho ibisasu byo mu mazi biri muri uwo muyoboro no kugira inzira ifunguye ku mato yose, kandi ko Iran itagomba kungukira ku kuwugenzura. Undi perezida wamaganye kino gikorwa ni perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron. Yatangaje ko Ubufaransa n'Ubwongereza bagiye gutegura inama mu minsi iri imbere igamije kugarura ubwisanzure bw'ingendo zo mu nyanja muri uwo muyoboro. Macron yongeye gushimangira ko hakwiye gukorwa ibishoboka byose kandi mu nzira za diplomasi kugira ngo haboneke igisubizo kirambye ku ntambara Amerika na Israel barwanyemo na Iran. Nicole Glajewski, umwarimu wungirije mu kigo cy'ubushakashatsi mpuzamahanga cya Paris Institute of Political Studies, yavuze ko gufunga inzira y'amazi atari igikorwa gito gisobanurwa nk'igitutu kuri Iran, ahubwo ko bishobora gufatwa nk'aho intambara yongeye gukaza umurego. Urebye iyi niyo mvugo yari iri ku mugabane w'Uburayi mbere gato y'uko inzira ifungwa na Amerika. Kuko Trump yari yabitangaje, iyi nzira yaje gufungwa nyuma saa sita kuri uyu wa mbere. Trump yagaragaje ko uwo mugambi ushobora no kwaguka cyane ukagera no hanze cyane ikigobe cy'Abarabu. Yagize ati, nategetse kandi ingabo zacu zo mu mazi gushakisha no guhagarika buri bwato bwose buri mu mazi mpuzamahanga bwishyuye Iran amafaranga y'inzira. Nta muntu n'umwe wishyuye amafaranga atemewe uzahabwa inzira itekanye mu nyanja nini. Intego y'uwo mugambi ni ukongera igitutu kuri Iran bakayifungira amafaranga yinjiza ava mu bucuruzi bw'ingufu. Ibi no kugira ngo Amerika igere kuri uyu mugambi neza bisaba undi murimo ukomeye wo gukuraho ibisasu byo mu mazi Iran yashyize mu nyanja. Ku wa gatandatu Trump yari yavuze ko ingabo zo mu mazi zatangiye ibikorwa byo gushakisha no gukuraho ibyo bisasu mu mwaro.
CENTCOM yemeje ayo makuru, bavuga ko amato abiri y'intambara ya Amerika afite misile ziyoborwa yinjiye muri ako gace kandi ko yatangiye gutegura uburyo bwo gukuraho ibisasu byo mu mazi. Ibi bikorwa bigaragaza impinduka muri iyi ntambara ko yamaze kuva mu kirere ikajya mu nyanja. Icyo Amerika yakoze cyitwa blockade, ni uburyo bwo kurwana ku bukungu hamwe no kurwana mu buryo bwa gisirikare. Inyandiko ya Newport yavuga ko amategeko agenga intambara zo mu mazi asobanura ko izo ari ingamba zo gufata ibintu byose bitemewe no gufata cyangwa gusenya umutungo w'umwanzi ucaracara mu nyanja. Iyi nyandiko ivuga ko izi ngamba zizakuraho amahirwe yose umwanzi afite yo kubona amafaranga ava mu byo yohereza hanze ndetse n'inyungu z'ibyo yinjiza bimutera imbaraga mu ntambara. Kugira ngo bene izi ngamba zibe zemewe n'amategeko, zigomba gukurikiza amategeko akurikira: gutangazwa no kumenyeshwa bishobora kuzagiraho ingaruka, kuba washyizeho izo ngamba afite amato n'indege bihagije byo kuzishyira mu bikorwa, kutarobanura bivuze ko hagomba gufatwa amato y'ibihugu byose, ntibigomba kwibasira abasivili gusa, ariko kwangiza abasivili biremewe, ntabwo bigomba gufunga inzira zijya ku byambu bitarebwa n'ingamba. Hagendewe kuri zino ngingo tumaze kuvuga, kimwe mu bibazo Amerika ifite ni ubushobozi buhagije bwo gushyira mu bikorwa izi ngamba. Mu rwego rwo gukemura kino kibazo niho Trump yasabye ibihugu bitandukanye kumufasha. Nta rutonde rwatangajwe ku mugaragaro rw'ibihugu Donald Trump yasabye ubufasha mu gushyira mu bikorwa zino ngamba, ariko byemezwa ko hari ibihugu byinshi byegereye akabisaba ubufatanye. Yavuze ko ashobora kuba yarasabye ibihugu bigera kuri 5 cyangwa 7, ariko agaragaza ko amazina yabyo atari ngombwa gutangazwa kino gihe, ndetse rimwe na rimwe avuga ko Amerika ishobora no kubikora yonyine nubwo ubufatanye bwaba ari bwiza kurushaho. Mu bihugu byagiye bigarukaho cyane harimo Ubuyapani, Korea y'Epfo hamwe n'ibindi by'i Burayi. Ibihugu byombi bya mbere bizwiho kuba abafatanyabikorwa ba hafi ba Amerika mu bihe bya gisirikare, cyane cyane mu kurinda ubwikorezi mpuzamahanga. Abandi bavuga ko ibyo bihugu ari cishwaha, ko bidashobora kuvuga oya imbere y'ubusabe bwa Amerika. Ibindi bihugu byavuzwe ni Ubwongereza n'Ubufaransa. Ibi byo ni ibihugu byo mu Burayi bifite ingabo zikomeye zo mu mazi kandi bisanzwe bifatanya na Amerika mu bikorwa byo kurinda inyungu mpuzamahanga. Ubushinwa nabwo bwagarutsweho cyane by'umwihariko kubera inyungu nyinshi bufite mu bikomoka kuri peterole binyura muri Hormuz. Amakuru agaragaza ko Ubuyapani na Korea y'Epfo bari kugaragaza kudahubuka, aho badashobora kubyemera cyangwa kubyanga ku buryo bweruye kano kanya. Ubuyapani ni igihugu gishingiye cyane ku itumizwa rya peteroli iva mu burasirazuba bwo hagati, bityo bufite inyungu zikomeye mu mutekano wo muri Hormuz. Ariko nanone bufite umuco wa diplomasi witonda cyane by'umwihariko mu bibazo bishobora guteza intambara. Abayobozi b'Ubuyapani bahisemo kuvuga ko bashyigikiye umutekano w'ubwikorezi bwo mu nyanja, ariko birinda kuvuga ko bazajya mu bikorwa bya gisirikare bishobora gufatwa nk'ibigamije kwibasira Iran. Ku ruhande rwa Korea y'Epfo nabo ni nk'uko abayobozi bagaragaje ko bagomba kubanza gusuzuma neza ingaruka zose zishoboka, cyane cyane izijyanye n'umutekano w'abaturage babo n'ubucuruzi bwabo. Ntabwo bahise bemera kohereza ingabo cyangwa amato, ahubwo bagaragaje ko bakurikiranira hafi ko ibintu bihagaze kandi bakaganira n'abandi bafatanyabikorwa mbere yo gufata icyemezo. Ikintu gihuriweho n'ibihugu byombi ni uko bifite ubucuti bukomeye na Amerika, ariko ntibishaka kwinjira mu gikorwa cyasobanurwa nk'intambara cyo mu karere k'uburasirazuba bwo hagati. Ku bijyanye n'icyo bino bihugu byombi bishobora gukora mu gihe kiri imbere, harimo nko gutanga ubufasha mu by'ubutasi, kurinda amato yabo bwite cyangwa n'abandi bazabyemera mu bikorwa byo kurinda ubwikorezi, ariko bitari mu rwego rwo gufata amato afitanye isano na Iran. Ku ruhande rw'Ubwongereza n'Ubufaransa bahisemo kwerura, bavuga ko batazafasha Donald Trump ndetse ahubwo bamagana zino ngamba. Abayobozi b'Ubwongereza bavugiye ku mugaragaro ko batifuza kwinjira muri gahunda yo gufunga inzira ya Hormuz kubera ko iyo yaba ifatwa nk'igikorwa cyo kwagura intambara aho kwihosha. Ubwongereza busanzwe bufitanye umubano wo hafi cyane na Amerika mu bya gisirikare, ariko muri kino kibazo bwahisemo gufata umurongo wigenga. Ni icyemezo kigaragara ko bushyigikiye umutekano w'ubwikorezi bwo mu nyanja, ariko butemera uburyo bwa Donald Trump kuko bushobora kongera umwuka mubi mu karere. Ku ruhande rw'Ubufaransa ho ntabwo babihakanye mu buryo bweruye nk'Ubwongereza, ariko nabo bagaragaje kwitwararika no kunenga mu buryo bworoheje. Ubufaransa busanzwe bushyira imbere diplomasi n'ibiganiro mu gukemura amakimbirane mpuzamahanga, cyane cyane mu karere k'uburasirazuba bwo hagati. Abandi bafatanyabikorwa ba Amerika b'i Burayi nabo banenze icyo cyemezo cya Trump, barimo Minisitiri w'Ingabo wa Espagne Margarita Robles, bavuze ko icyo gikorwa nta shingiro gifite. Gusa Espagne nta nubwo ibanye neza na Amerika muri ino minsi. Yavuze ko ari ikindi gice cy'uruhererekane rw'ibibazo isi iri kugenda yishyiramo. Igihugu cya Turukiya nacyo cyavuze ko iyo Hormuz igomba gufungurwa vuba bishoboka. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Turukiya Hakan Fidan yabwiye ikigo cya Anadolu ko hakwiye gukorwa ibiganiro na Iran, hagakoreshwa inzira yo kuyumvisha. Ubushinwa buhanganye na Amerika mu mbaraga z'ubukungu kandi bukaba bunatumiza peteroli nyinshi muri Iran, nabwo bwanenze icyo cyemezo. Umuvugizi wa Minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'Ubushinwa Guo Jiakun yavuze ko Hormuz ari inzira y'ingenzi mu bucuruzi mpuzamahanga. Yashimangiye ko kwirinda kuyijya nyabagendwa no gutuma ikoreshwa nta nkomyi ari inyungu rusange ku muryango mpuzamahanga. Yasoje asaba Iran na Amerika kwirinda kongera gukongeza intambara. Mu masaha nyuma ya saa sita yo kuri uyu wa mbere, abayobozi batandukanye bo mu Burayi batangiye gushyira hanze amakuru y'uko bafite inama yabo ubwabo
yo gushaka umuti wa kino kibazo. Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Keir Starmer yavuze ko igihugu cye cyatumije ibihugu birenga 40 birimo n'Ubufaransa ko bagiye gutegura inama yo gushyiraho umushinga mpuzamahanga wo kurinda ubwikorezi bwo mu nyanja. Ibi bihuye n'ibyavuzwe na perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron ko Ubufaransa n'Ubwongereza bazafatanya kwakira inama y'abafatanyabikorwa igamije kureba icyakorwa mu mahoro. Intego zabo ni 3: ni ukurinda ubwisanzure bwo mu nyanja, kugabanya ubushyamirane mu karere k'Iburasirazuba bwo hagati, no kwirinda ko habaho intambara yarenga ku karere. Uburayi nibukomeza kutavuga rumwe na Amerika byaba ari inyungu kuri Iran, nubwo atari yo ntego nyamukuru y'ibihugu by'i Burayi. Icya mbere, Iran yahita ibona ko burya abo mu burengerazuba nabo badafite ubumwe. Kuba abanyamuryango ba NATO batari kumvikana ku ngamba za gisirikare ni inkuru nziza ku banzi ba NATO nka Iran. Icya kabiri, ibihugu by'i Burayi kuba bihitamo diplomasi bishobora gufasha Iran mu buryo butaziguye cyangwa se buziguye. Ku rwego rw'ubukungu ni isoko rya peteroli. Iyo habaye kutumvikana hagati y'Amerika n'ibihugu by'i Burayi, bishobora gutuma igiciro cya peteroli kizamuka cyangwa isoko rikagira umutekano muke. Nubwo ibi bidahita byitwa inyungu kuri Iran ako kanya, ni ibintu bishobora kongera agaciro k'ibikomoka kuri peteroli Iran igurisha, cyangwa bikayiha uburyo bwo kuganira n'amahanga ifite imbaraga nyinshi. Gusa ni ngombwa gusobanukirwa ko izi atari inyungu Iran igenzura cyangwa yateguye, ko ahubwo ari ingaruka zituruka ku myitwarire ya politiki mpuzamahanga. Ese Trump yaba abaye cya gisiga cy'urwara rurerure kimennye inda, cyangwa se nawe afite ibyo ategura? Reka tubihange amaso. Wakoze kubana natwe, komeza kugubwa neza kuri Jado Dukuze Official, ari nawe wakubwiraga kino kiganiro.